No kayat mo't agka kwarta, denggem da ito'y asonata. Iha! No kayat mo't agka kwarta, ay ket ala agagaget ka. Awan tinala ka apagkwartaan, amin abanag ket pagrigatan. Maimayat met lalo pagrigatan, tapno among masalimat mutan. Dati kwartaan nagbanban nugam, amom tud pangiyap apanan. Uray awan tinagadalan, ado trabaho amastrekam. Taga-ugas wenno tagaluto, ijay restaurant ti pagaplayam. Dati nagagget unay atao, awan pilpilyin na atrabaho. Makitalon makikarpintero, wenno kayat mo't ag OFW. Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga umas asa, kakabsat kin kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabaho din kasapulen. Yeehaw! No adda bukod mo a kwarta, ay nagmayat nga ta tirik na. Saan aparikot ti mailuto, magatang mo ti masapsapulyo. Naragsak pa'y ti panagden na, ta responsable ka nga asawa. Hawan to ti pagkapilpilawang, ta si kakit pudno ananak man. Yeehaw! Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga umas asa, kakabsat ken kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabaho din kasapulen. Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga umas asa, kakabsat ken kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabahoin kasapulen. Awan lakit ditian anayem, trabaho